ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አሸማር ከፎኔ ነገ ነው ቂዩስኒ ፋባየቱ እንግዲህ አርአሞ ቪዲዮ አጃይባቲ ሩታፊ አብርሽ ጉያ ማቲ ወልበርሲሰኒዳ ሄዱ ዱጋሪፈቹ ፊ ፈኬኛ ነማ ሁንዱማቲ ነማ ባዬ ጅሞት አኒዳ ባዬ ነመት ትሉ እንግዲህ ኮፒ በሬዳዳ ባዬ ዋና ነመት ትሉ ዳዋ ባዬ ሳነራ በራ ስንንጀቹ ዛለ 200,000 ሰብስክራይብ እንድታስገቡን እናንተንም በአክብሮት በድጋሚ ጠይቃለሁ። ቤተሰብ እንድትሆኑ እንድትቀላቀሉን ጠይቃለሁ። አብረን እንጫወታለን እንማማራለን። ጥሩ ነገሮችም ለእናንተ ለማቅረብ እንሞክራለን። ውድ ቤተሰቦቻችን 200,000 ሰብስክራይብ ስንገባ አሪፍ ፕሮግራም አዘጋጅቼ አብረን ሰርፕራይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሚስጥር ነው ለእናንተ ነው ነገርኳችሁ። ለማንም እንዳትናገሩ እሱ አልሰማም። 150,000 ለገባ ነው ደግሞ በጣም የሚወደውን ስጦታ ሰርፕራይዝ አድርጓለሁ ማለት ነው። በዚህ ሳምንት የምር ሰርፕራይዝ አድርጓለሁ። በጣም የሚወደው ነገር ነው ባይዘው ለእናንተም አልነግራችሁ እኩል ነው ሰርፕራይዝ ማድረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተም ለሱም በዚህ ሳምንት ቆንጆ ሰርፕራይዝ እኩል አድርጋችኋለሁ ማለት ነው። እና ቤተሰቦች ይሄንን ነገር ለመግዛት በጣም ብዙ ደክም ያለው የእውነት ከልቤ ነው ብላችሁ ወዲ አብዬ ተሯሩጬ ብዙ እጣ ወረዶችን ወርጄ በሴትነት አቅሜ ግን ጀግና ነኝ። ሲሪየስ የምሬ ነው። እንግዲህ እሱንም ማዘጋጅቼለታለሁ ማለት ነው። ይሄንን በዚህ ሳምንት ጠብቁ። ለእናንተ ለሱም ቆንጆ ሰርፕራይዝ ይኖራችኋል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ግን በጣም ነው ማመሰግነው። እውነት ከልቤ አመሰግናለሁኝ እናንተንም እንዴት የኔ ፍቅር በሰላም ነው ደግሞ ዛሬ ቪዲዮ ሰርተን ወደ ቤት እንሄድ ደስ ይለኛል። ምን ነው ፈራ እንዴ? አልፈራሁም ግን ቤተሰቦቼ ያው እባክሽ ጨርሰን ረዲቡ ነገር ነው ቂዩስኒ ፋባየቱ ጀቻ ሞ ቪዲዮ ባሬዳ ዋይራ ባራት አወት ኤን ያዳ እንግዲህ አኩማርጋ ዝርታኒ አበራሽና አርታ ጉያ ማቲ ሳኒ ወልቢስኒ ጉያ ድዋል እንጀራኒ እንግዲህ አኩማርጋ ዝርታኒ ጋ ፈከኛ nama hundati dubartochu fi wabaye rabaratu yosrit sanur doftani dubartochu fi jollen kuni yiro yenya kana youtube jamarani ngidi kopi wanta barida wanta namanas tallani da ngidi waqe yusana episode dubartochu wabaye video nsani heddu namasura ka ngidi kumarga jirtan numtikeessanoni argitu ana ግን ባይቱ ኮነች ጀሉ ባይቱ ኮን ሳንጃለዳ ንጋዶበቹ ዱበርቲ ቦበሲዳ ሩተንለ አብረሽለ ነው ቦበሲ የከስሙስሞ ቪዲዮ ሳኒ ከሰትሞ ዋን ባየ ጃብሲ ፈጥቶኮ ከስሙስ ይሮማ ከነቲ ረካቶ ተገርጋሮ ወባየቱ ጅራንቲረ እንግዲህ በኮፒ በሬዳ ያውክንሞ የሳ ገርጋሩ ማነከሰከሲ ወጂን ሳኒ ነመቦንሳ ሄዱ ነመትቶላ እንግዲህ ዋቂን ሳና ይብሶ ባይ አጆሌ ባይ ነመትቶላ እጁዳ እንግዲህ አኩማርጋ ዝርተኒ አና ይዱ ተከነትቶላ ነጅሮ ጋርበቹ ባይ ተቆዛለ ባየቱ ኩሳነር ደፉ ጃለዳ ሳኒ በቃ አዋን ባየ ነማ ዋን በሸነና ዋን ሄዱ ነምትሉ ላ እንግዲህ ሮተንለ ዱበርቲ ባየ ጎበዚ ጨምቱ ፈንታቲዳ ይሮማ ከነቲ ኒቢክቱ ዱበርቶኒ ፊዲር ወሊንገለኒ ሮባየ ከናፍዮ ሳኒ ሞ ባየ ዋቀ ጃለላ ሳኒ ፊያባየ ሱየቻ እንግዲህ ሳምባየ ተኮነምትሉ አኩማርጋ ዘርተኑ
qophii yeroo hundumaa qophiidha እንግዲህ baay'ee namatti tolu እንግዲህ waaqayyoon isaan haa eebbisu waan irra caalamu waan isaan ajaa'ibsiifadhu በቃ yeroo hundumaa waan hedduu takka barumsa nama hundaatiif ta'uu danda'u jechuudha. Bakka maal jedheetan sirrittina akkasumas immoo warri jaalala hin beekne reeni barsiisaa irraa barattu sirritti ilaalaa sinin jechuu jaaladha. እንግዲህ kana fakkaata sinin jechuun jaaladha. Baay'ee tokko namatti tolu Ruutaa fi Abrish gitu. Namoonni baay'een ijoolleen warra wajjin qabneedha isaanii hin arrabsoo maal jedhu ogeen isaan nama akkasiitii osoo hin taane ijoollee goobasii nama boruuf baqa abdii guddaa waliif qabu yookiin immoo karoora dheeraa waliif qabuudha. Adeemsi isaan nama milkeessuu isaan waliin haa ta'u. እንግዲህ kana fakkaata sinin jedha Abrishii fi Ruutishaa guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufeen jira. Baay'ee waan ana ajaa'ibsiifadhee fi baay'ee waan natti tolanii fi sinin jechuun jaaladha hordoftoota kiyya warri maatii kiyya hin taane sumarraa maatii naaf ta'a jajjabeessaa sinin jedha. Isaanillee jajjabeessuu hin dagatinaa sinin jedha. Dhugaa dubbachuuf waa baay'ee irraa barattu. Waa baay'ee nama barsiisu. Enggak YouTube isaanii turre subscribe gochuudhaan maatii ta'aa fi waa baay'ee irraa barattu, waa baay'ee nama barsiisa. Hanga dhumaatti ilaalaa isin jechuun jaaladha hordoftoota kiyya. Enggak yeroo tokko sa'aatii dhabuurraa kan ka'e yeroo mudaa kana keessaa yeroo baay'ee viidiyoolee hojjechaa hin jiru ani. Waan sa'aatii dhabeef sababa sa'aatii dhabeef jechuudha. Enggak hanga waaqayyo nu gargaaretti yeroo takka immoo mul'anna. Kanaafiyyuu hordoftoonni kiyya na jajjabeessaa isiniin jedha.